Tasio, mikontsana zao hanao ino? Taibay, ha! Zahay kontra amizay panao gazety eo, ha! Manakara ova. Baka Taibay sa lahiro zao. Kaya zany journaliste zao. Eka, zahay na artiste. Journaliste zao sarafa Taibay. Kaya misy amizay ranga tsobato 4-0, 5-0, 6-0. Zay atanao ko io zay. Farany cross ang kutsana maray zay. Satria na panao gazeta manakara eo. Raha panao gazeta reo koa mahay. Itanjonareo filenareo fa le mangoapoka androany. Satria olo reo mitovy sabarsa. Rasta, kaya filo ka hentianao fa tukurabana eo. Menena lereo tsy fafagarata. Si hatanjakay, fadaranao ah. Fa zahay mila mihisa avao. Hananjana sasy zahay. Handraisan Diyos fahatan. Zaho hitanao ne, mavaga kaya. Kaya mikontsana avao aho. Fa nivola avao aho zay la. Mba hiavitavako na zay rasta ianao zay Diyos fahatan fa. Hatana olo ta David. Lahy Matano. masoa. Zay, lasa. Woohoo! Nino laha manengresi direct. Tsy mbola hafa panao gazety. Dembele, bavia, pozontanao. Ieletsy ny tantara tilianao toy. Sino baka an'izay? Salama. Salamat po. Manao kory nanjiwa avao tsy mba nitantara toy. Zao nareo tarety raha vaovao nahazo anareo tany. Io tsy mba mivola fa tonga dia manjiwa. Zao ny fa nanjaranao hoe mpanao gazety reo tsy raha horesinareo. Le chef-are vice-président OGM fitovinanany koa atakanjo zao. Gory Rija, Rossignol, Golbenjo malainday, Rifans. Tsy haiko anareo didere fa ndrozy mahay koa. Zahay koa tsy manjamy laboly. Manjamy laboly nareo te belarme ao. Tsy tiako moa Victor Fidel Rastefa. Fa re zay nampilipilitsy kanaly tao. Nivoa kanaly atao. Rary laha nivoa kanaly ty raha mirinjiva koa hery raha valisoa. Be mata raha nahazo anazy. Zamaria tako mizoera anjo. Oui. Maro soa zoera rey, Rieric, José, Bega, Franco. Mboao koa ro ranto. Zao nefa nivola aminao. Mba menena tsy mivola manta. Ka nanao kory tao. Ka ila volany zao sinobako zahay. Ka zao nefa nanjaranao. Amanarako tsy hisa sasy. MTB manday comédie. Masy dégalazy journaliste manakara vs artiste manakara. Daty 26 juin, kianja manara-penitra manakara. Manomboka amin'ny ray ora apila-kanjo. Tongava ma, ao nareo ahitako fisa journaliste zao tsy le atany fisa barsa eo miala.